Ikibazo cy'amazi muri aka karere si icya none, benshi mu bahatuye bakigarukaho nk'ikibabereye ingorabahizi kandi kikaba isanihuriweho n'imirenge yose yo muri aka karere ka Gatsibo. Akarere ka Gatsibo birakaze rwose ikibazo cy'amazi cyatubereye amazi, udafite n'ubwo bushobozi bwo kubona ayo 300 ngo ugure ikibido kimwe ni ibintu bikomeye. Umurenge wa Gasange wose amazi byo ni ikibazo kigoye cyane, nk'ubibuni y'amazi hose igura amafaranga 200 mu murenge wa Gasange. Ikibazo cy'amazi usanga ari ikibazo gihangayikishije abaturage mu buryo bugaragara bugoye cyane, kuko kurya kunywa ni ibintu bigora abantu. Umurenge wa Kabarore ni ibintu bihambaye, amazi ni ikibazo. Twarayabuze kuko itura bari amafaranga 600, ugasanga utayabonye urabwiriwe. Dukeneye byinshi ariko ikihutirwa cyane ni amazi. Cyo nagiye kitabazwa. Tubihinze iyo zaje nko kudusura cyane z'uturere tugategereza tugaheba. Byari byatangajwe n'ubuyobozi bw'aka karere ko nibura mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka imirenge 5 kuri 14 igize aka karere yakagombye kuba yarabonye igisubizo, dore ko bwavugaga ko ubushobozi bwo kubikora buhari. Richard Gasana, umuyobozi w'akarere ka Gatsibo: ikigiye gukurikiraho ni ukujyana amazi mu ngo z'abaturage. Bigomba gutangira mu mpera z'uku kwezi cyangwa mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri. Twubaka amariba ahagiye hari amasantere y'ubucuruzi, ahari imidugudu. Ibyo rero biri mu mihigo yacu, amafaranga arahari, nta kibazo dufite. Bamwe barasaba ko nibura bahabwa umuyoboro w'amazi, mu gihe abo mu murenge wa Remera bo babangamiwe bikabije no kuba barahoranye amazi yaje kwangizwa n'ikorwa ry'umuhanda, ariko ntihagire igikorwa kuri iki kibazo. Twari dufite amazi ubundi hanga kuri uyu muhanda, n'amazi yatubereye ikibazo kugeza ubu ngubu ntabwo n'amazi tukiyabona, hanyuraga amazi. Rero ugere ko hari agatoro habona ivumbi, impombo bataburemo bajugunye hari bakora umuhanda, amazi yarangijwe. Umuhanda baraje impombo bakuramo banaga hariya, hari n'abantu bari babashije kuba bakoresha bakuruza bagashyira no mu ngo zabo, abo barayahombye. Noneho baje gukorera muza ino muhanda, amazi mbese yahise apfa kubera ko amatiyo bajize bakayamenagura. Aba bemeza ko iki kibazo bagitanze inshuro nyinshi kandi mu nzego zitandukanye. Ubwo Radio Ishingiro yakibazaga umuyobozi w'akarere ka Gatsibo ushinzwe iterambere ry'ubukungu Manzi Theogene, uko niko yasubije: muvugana n'umukozi ubishinzwe w'uhari, kuko ejo nari namuhamagaye mubaza ko bihagaze, asobanurira ko nta gisubizo cyari cyaboneka. Umwanya nka Kigali nkajya kubikurikiranira, cyumuri gitaha ndashaka ko nabona umwanya wo kujya gukora follow-up, physical follow-up, mvuganira n'ababishinzwe. Abahanga mu by'imiyoborere bavuga ko iyo ubuyobozi butagejeje kubo buyobora ibyo bwabijeje bishobora kuba intandaro yo gutakarizwa icyizere.